shone ke ntse show le moruti hlo ke ntse show le kana ke mamfaka Mhlekazi lento Pastor November into go itse modisi yes ke ntse show le bona ba ntse ba tshintshana nna ntse ke dutse ne but ne ke qala ho etsa show le tebo yeo ne ya manyalo le the relationship I know that I know power wow no mamedi kaneti lona ba sa mamedi show yeo ne ka labra ke a kopa hle kopa le mamedi kaneti ke a kopa thank you kale ka moruti lemphana le ka tla le manolo ya hae yo a yentse re le banta te modimo mamedi wa ka rata re ya kena tsatsi la ka shokulena ka 10 o'clock mamedi re ya kena hle ke kopa ka boikokobetso bohle hore na motlakase o sukudisa kapa ha ona motlakase kapa hona metsi kapa hona eng mamedi wa ka rata iphapanyetse dintho tseno kaofela o tle kerekeng wa tsaba ke ntse ke nahana nthongwe ho sentjena ne ke nahana ore there's hona le motho ya ke nahana ne ke meditate ka Moses ore mohlamodi mona ana fa Moses matla o pula Moses fu matla ya Exodus chapter 4 yes and then ho botha la hlele mola mofatse le qapela ka la Facebook mamedi ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Moses o ilate ala hlele mola mofatse ne then yaba molamona wa etsa jwang o fetoha Noah ke hopola ka tsatsi ne ke meditate ka ntho ne ke re Moses o na fuwa tlolo ya ho fetola maemo yes mohlang modimo na fa Moses tlolo ye ntho matla ona mo fa tlolo ya ho fetola maemo that is why ana montsha ka molamo a re lahlela molamo fatshe yaba molamo Moses a lahlela molamo fatshe o fetoha Noah aba re tshwara ka mahatla then aba tshwara ka mahatla and then be fetoha molamo hape o bothe hape a kenye letso ka lefubeng yaba wa le kenye le tswa lena le lepera le fetwile le lena le lepera ha le kenya khatla be di letswa le leraya ha qetile ntate modimo re ha o fihla Egypt nke metsi o kgemetsi nokeng o a tshele fatshe mme a tla fetoha madi now mohlane ke ruta ka ntshene ne ke nahana ka ona this morning ke wa tswa ntate modimo na bontsha matla a tlolo tlolo e gona ho etsa eng e fetola di sa gona hale dintho tse impossible wa tswa tebo hona le dintho tse go bua le batho na jwale ba hona le memong a neng a re phone a mfonetse a re o mametse show mone ke rapela mosa o butia moshimana wa ka yana ene ga sa bona akre then karapela memong wa ne sa na sa bona ne karapela o siana ana tswa mantle ka private nyae na so pula stop system now mosadi re mfounela harabeke a nromela voice note ntate mruti nromeletse voice note ntate mruti le nna ke bone ke sebetsa kai Glen le nna fela ke le mosebetsing ke le ka fofala e bile ke ditse ka tlong accept well I'm telling you ke be ke ro yana o swaka nna la market ke be ke motse o dula ka bonje tso dula ka nna la market le njetse mathato nna ka di phone le be ke ipotsa re le nahana ke tlo le thusa jwang tswa ka tlong ya o tle kereke ka la bora rona tle kereke yes ntate moruti re tlo utla bopaki ba hae ore le yena ho etsa etseng ka phelo ba hae le yena o fofetse fela le o ena ka mojetse ka o swaka it's just that lona batho Bloemfontein le nka dintho anyana ka re dintho tsena le dinkanyana ene la re bua ka tsona radio le renka le dinka hanyana because what's about the boko jetse speed ke ne ke bua ka tsatsi le leng ke le Lesotho ke re ke morena Jesu fela ya fihleng a tlo ruta ka mesebetsi ya Satan ke morena Jesu fela ya fihleng a tlo ruta ka mesebetsi ya Satan ke yena fela morena Jesu bua le ntshilena la hore Satan ha atle ha e sa tle o utswa le o timetsa le o bolaya eng ke morena Jesu ya buang ka ntho le hore le shodu a le kene ka le mati le kana jwang ke morena Jesu ya neng a bua ka dintho tse Satan a di etsa le bogoni ba Satan hore Satan o gona ho etsa Paulo se lena o ibuile ntho na Satan o gona ho iphetola lenyoloi la ganya a re Satan o gona ho fake ekare ke wa mmuso wa ntate modimo now wa bona ntho re shapile re le ra jwetswa ka morena Jesu le maka hae ra jwetswa
le ka ntate modimo le bokgoni ba hae but ha ona batho ba ile ba expose dintho tse satana le bokgoni ba di etsa and ka bo madimabe that is why batho ba le clueless ha re tla dinthong tsena tseo satana di etsang ka maphelong a batho the seeking batho ba clueless and that people are clueless but and we learn something maobane or siki ke moya if only batho ba ka tseba hore siki ke moya ne ke ba jwetse mo mphongtse ke siki ke moya hona le this lady a reng kina ke mo romela voice note bosiu ke re a jwetse this lady a sebetsang haka because the lady a sebetsang haka ona sa tla ka Friday now a ro tla ka Saturday jole ke romela yeno yithi Mamojalefa voice note ke Mamojalefa jwetsa tshepa ngora ska ba thobela Saturday na Saturday ke batle batho haka ha o sebetsi haka because nna ka ke tsinya Eden ke batla tsama ke mapona haka bo Saturday ke batlo tlotile ke batho ba sebetsang mo okay ha ke tata romela Mamojalefa message Mamojalefa re ntate mruta tata mamela message wa ke be ke re ke robala a re itsa ke re ke robala ke utlile ntwe ka reng ya mbutsuela e ka re mahlong aka a re ya ba ke a kula ke a kwaleya flat a re ya ba ke a kwaleya o bitse bo tshepiso phone tse bo tshepiso phone a founela ke ngwana ha sa kgone phone a sa kgone phone ha kula a hopola hore ka ntate mruti hlolang a rapella batho ka di voice note ne aranga the same message voice note ena yo ke rometseng ke mo romeletseng yona gore a bolelle tshepang eng a ska thola a inka a beya ho yena a mamela voice note a sebedisa voice yaka hore a gone ho phaphama ntate mo gotika mona voice note sena ntapela ha ina tapela lentswe o batle voice yaka fa ba tla voice o batlile lentswe voice Mamojalefa re ntate mo ke thusitswe ke voice are jole se tsa tsebre ke o na lla nna ha nhlalosetsa o njwetsitse le nna o na lla le nna o njwetsitsa ntate moruti a re e ka re ho na le ntho eng hemetseng fela ya ba o fedile ke thola kholo ho thi o swa ka admit hospital o swa ka botshabela ba botse bomphumutseng o sione wa ka eno anang admit hospital wa Durban ka yena ho na le nako yo o swa ka kileng admit hospital wa thi bana ba mfonela le sonda phone ya ka ke a isa kene kholo tsa bana ba uswa ka disakeng ka baka tsamaya nna busi ba sonta ka panele manta ka ya Joburg ha ke le Joburg ke kona kholo di kena ba ntjotsa hore uso mama runa a tumme ke uswa ka o mona hospital e bile o tloetswa operation ho tuna le meningitis Sabine ba mo tshwaile a ke mo tloetswa operation hlo ba o maka ba se ba bile ba mo makile ke be ke kopa bana bana ke kopa ba le doctor e sebetsanang le Oswaka ba mo batla ba mo thola be ke bolela doctor ke go pass ka etsa Oswaka operation a ba re no wa kula ho ka rena ke go ska mesa ka re ntho ni spiritual ka bolela doctor ka re you never understand but that thing is spiritual it's a spiritual thing and in need hore ke dila le yona spiritually so come on mpotso re tsatse ke ne ke le santeng ke be ke sa tsebo ha ke driver ke tla Bloemfontein ho tlo nkana go telele ka ke kopana le this lady wa Thabantsho re kopana Sandton be ke mo kopa kere o swaka ke kopa please re ye dikoloing di packing man mo ke phekileng teng a re nkisa ka ntate mo ke re kopa re le di packing ne le motsara fika re dula ka koleng ke re ke kopa o nthusa ke tlo sebedisa wena o checka hore o swaka o jwa ke eng ka rapela that lady a ke rapela that lady ka re ho wena ke o ruma botshabelo ara ke understand ka re wena you don't understand ka mo bea studio sa koleng ka mo kwala mahlo ka mo rapela a manifesta ka are ke bona bomme ba babedi ho besitswe mollo ke ka re ke mabitleng e ka re hona le phula mo ka re ke kopa bua le bomme bana ke le Sandton bomme bana ke a ke bua le bona ntse ke gopola mabitso bona ba njwetsa hore o sware mo kentse seboko hlong yo ka re tsa mo sentsha a totile ba bua ba loi ba re tlo sentsha ba ntsha seboko swaka botsa mo mpomotse o swaka the following day ka nswa ka ntong ka ICU a sa etswa operation ho kinsitse seboko go fihlela tatsene ba re ba mo tsekisa because o a handlo a le mong and a sena monana le bana and we like a house wa ka iqeta ntate ntlo golo botshabelo mane a le mong o so ka kena polisong hae ke ena fela yo ntate modimo a ileng a mo thusa ka moraka because ba bang ba ntse ba hana poloso now ke tla nthonyana maoba ke utlwa ho to admit wa hospital ka morana go
telela qetetse ko ene o swa ka mohlatla pholoso pholoso ke mo rapella tshwere ke maoto ke qala o kena botshabelo o swa ka na le a ruile maoto a le matsho a sa tshepa sa batle le morana Jesu ne ke kena o ka o swa ka ke go ye tenteng because ne ke fitletse hae bosingo le opo be ke re ke go o re join tenteng a batla be ke tshela metsi ba sko mo e bete be ke rapela metsi be ke ra kenya maoto ya ba o swa ka o fodile ya ba wa pholoso ya ba ntate modimo motho se o fitlhela tsatsing maobane ke ile botshabelo ho to admit yo speaker sa botshabelo nna ha ke ya speaker ke drive in straight ka ya o swa ka botsa bona ba uswa ka le o ka ba re ntwe nka re kyaka ba re ya le speaker ka re ba re tlo ya hona jwa le speaker ka re ke meleng ke tlabe ke le mo ba tlo ya ka 3 o'clock before 3 o'clock ka ke le ha o swa ka file ka rapella o swa ka a ke mo rapella mpotse ke rapella iseng ke rapella o swa ka ke re ya speaker ke rapella bana ba o swa ka ke tota go romela something voice WhatsApp ya una data sele ke modimo ka o bua moye leke ke batla fela o tlisa mamedi fela ke batla o tlisa mamedi something fela o swa ka ke rapella o swa ka le speaker o motsetsa bana o nyetse ke ntho ke rapela moradi wa hae okay a re tlwele ba batle modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu o tlo utlwa mama tlonkwana le tlotla bo meti ma botshabelong le tlotla ka lebitso la Jesu ke le bitsa ka ofela le bana ba mo kentse seboko nako e fitile tlonkwana le ba stratong sena tlonkwana le tlo dintsha dijo tse di kentse go sona vole le tlo dintsha a go tle le re le mo kentse le mo kentse nale le ba lo iboka o ka botshabelo di mamela le ya motsebo o sona vole le motsebo la ka o lo ke me ke na ke re ke apostol ona ke na ke re ke na apostol jalo mo tsela ka na kwa jalo wa mo setse mo rona jalo nna ke go mme o rongwa ke ma ha ke mo tsela mme o dula ka mme ha ke tsela madula le kopana la ka taba ya tsara ya matla mme ke qetile e telele o swaka ke ba mo kentse na le tisifubeng a ke ya spetlele wa bona ha ke re ntate modimo o file Moses matla a tshentshang dinto ke bona ka nna ntho ntate modimo a etsa ka phelo ba ka ya tshosa mo mamedi ka ratang ke re mona teng kopa la ka la re ke praise ha ona ta but believe me ntho ntate modimo a etsa ya tshosa e tshentsha dinto ke kopa re buele o siane ha re ba pele voice note pele o ba pala voice note okay ne ke re pele re bua le ene ne ka re ka bapala voice note ya hae because o tlile go ya ra sa bone ya mme ana ke batla re bapala voice note ya hae okay ke ena na sa bone le bakae o yena le bakae ale hopole le motsekisa wa ipona yentse abahlali tjena skoro buhlali jalo ba ile mo fofaditse o ka tloya tshaba le bana skolo o etsang skolo o etsa khane bana ba bogata o na le lerato la ba o etsang khane phela ba student ba mo rata so le mo fofaditse ka baka la ntho o tlo ke batho ka ofela mosebetsing le bona tlhoketse ke le sala a fatse ditšhelete tsa bodai bolaue le mamele mo mamele ke magamele fela tsamela mosebetsi a fatse ditšhelete ka ofela tsa hae wa le difatsitse bohlala ke bona ka tla ka pele bophelo ba hae ha tshware tšhelete o e sebedisa hantle
Le bana ba ba hlokomela hantle bana ba batle. Yo. What a family whatever. Le mo tsamela ngaka ka. Mamela mo mamela. Le mo tsamela ngaka. Dingaka di ngata ba mo tsamela teng. E kgolo le tshepang ke efe? Ke efe? Re o polente. Le patala bokae? Re patetse dingaka tse ngata re mo fofadi tse go ska bona hantle. Ha kgone ho bala. Tsa bona hantle. Re tsa bona kgone lo drive. Ngaka le file meriana hore le mo fofatse ke efe? Ke a o kae? Re mo sebeditse ke tapo ya sekgo ska bona. Enteng ka tepe ya sekgo. Re sebeditse ska bona le go thwa bona hantle. Le entseng ka tepe ya sekgo. Go kopatse ntho tse ngata fela ska bona. E ne le molomelletse. Sala bana le mothibetse o tla ho nna nako e telele tjena. Ha sala tsa batla ho tla ke sa batle atle. Ne le mothibela jwang? Ke modudise ka tlong o tsaba le kopana le batho ha sa kgona le ho tsa. O bona ke rata mono. O bona mono teng. Ke rata e fihla mono re mothibetse. O re a ska batla wena ke nako e telele. Ai wa bona mono ai ke wa kore ba lo ba gona batho ba mona. Ene o kgonne ho ya dibakeng tse. O kgonne dibakeng tse dingwe naya. Le la boga go ile a bua ntate moruti a re o tswa hohle ene o patetse a re o se le gape ke tsamaile ba rutela mara ha qetile ho honna o hanne ho tla ho fihlela because ke hanne it's on phone la njotsa ntate moruti ne ke mametse bopaki ke yo ntate moruti dumelang le ka kgetse diaka Gotana kae? Rite o tla voice ena se shapa jwang Ke bua le ma. o bua le moruti November. Oh my god. Se fofu sa Jericho. Au mara. Ha itse diaka motho ka se dumele o hopola o nromelletse voice note o njwetsa hore o dutse ka tlong fo fetse le mosebetsing ha o se bo etsa etse o hopola mantswene ko jwetse ona ka re ho wena dintho tsena ke tsa bulo ikare mara lona ke a tsebana le di dumele wa hopola ke tshelo jwang Yo. ene na go tseba ene o tsebana sa motho Yo. ha itse diaka ho no ka baka la hore he nna o no so njetse hore ho etsa etse fela hore se ka hlola o bona fela le mosebetsing then ho no etsa lang hore o sokole o tla ho nna ke eng ene etsa hore o se ka batla ho nna Ha sa le ke batla ho tla gale mare fela ntse ke na le tshaba ke tlamehile ke tsamaye ke lo fumana thuso ke re ke o tla ke le tswalo mare le la boraro ha ke tlamehile ke tswa ka tlung le tswalo le nshapile ka moruti ka go tla ka tsukarapela le o shapile le tswalo ke tswa ka ite ke moruti ke tsamaye ke ya ho wena ha ke rapela ke re ke dumela satana ke hana ha ke rapela mare la ke tlo go amen ene o tsebe jwale ebile o itse wa founela moradi ka founela moradi wa ka o dula flateng ka re o si ke kopa support ya go kopa re tsamaye o so ka re ke re ne ke mametse a butie mongwe na fana ka bopaki ba mahlo ke re ila mkutlisa bohluka ke nahana hore ke dutse ka tlung ha ke gone bonela hole le batho ba ba tseba ke ba le bala ka motho ya philisa batho a re okay ha re kopane tropo ka ya ntate moruti ene motho ha tsebe hore ho etsa etse fela hore o itse o le mosebetsing ha bofofu mona boqa ne ke le mosebetsing ntate moruti ntona e qadile hanyane ke etsa be ke tsa tlamehile ke tsele tietso ke re tla be ke tsetse le boletswai ha ke re tsela di chelok se ke tlo fa bana breakfast ke a di tshollela fatshe morena Jesu ntate moruti ke
bile tshisa nako e telele mosebetsing ebile ga ntse o sebetsa o ntse ga fotsa bile ha ke ke kopa botsa potso o no tseba hore ke boloi wena ke lelo ya o ne o fa hore ke boloi oi ne ke tseba Marcela ka o badi I've been through a lot in that mo bophelong ba khanda ka ba tlo ya boloi ka teng okay ka ga ona taba okay obani wila hla o ke na le khoma wa hla o ke ntho tsa semoya le tsekere ipatile ka itse fela go ha ile boloi yona ha ke tlo batla ho ile ka go kelelo go ba di go daneng mara tšhelete tsa monna hae ne ke tse bana di down ngwe hai ke ntho tsa ka mabo taba tsa tšhelete tsa monna o no tseba hore di kwetswe le tsona ke batho bao ba boneng ha ne go rapela yo bonnete ba taba gore hona le tse dintse le gore ntse ke tseba gore ke ntho tsa ka mabomo ha ona gore dintho tsa batho ba di ka ba hantle tsa ka di salletse morago ntse ke tseba gore ke ntho tsa ka mabomo mara fela ha ona taba di tla tswa mohlakiswang ga etse di ka ke le boss kampa dula nako e telele hle batho ba ba qetile o thusana ba sa tla kerekeng ene bible e re bukeng ya Matthew chapter 12 verse 43 re moyo di tshila o tshile mothong o batla plek ya o dula mara o sa ithole go tlala mo o tshileng teng batho ba bangata ba ke ba thuseng ba banga ba sa tla ene ba bang ba wese mo ba leng teng jwale ke a o kopa se ka ba dula even that modimo ka o thusa tsamaye kereke thank you gaetse di aka thank you ke tseno heta ba tsa o se yo o na mfonetse alla kana engwe ke fe ke re ne re itse o swa teng ene re ta mo founela fela a bue because ena le mabitso a okay kana go fio ke wane o re ana sebetsa ebile a file position e hodimo ana kenwa ke moya fela a kenwa ke moya fela ra nke tšhelete ya mosebetsing a re ke fe position e hodimo ke na le everything a re ha ke tsebeng that moruti o etsetse gore ke phone ke nkile tšhelete ya mosebetsing ya ba ke lotse mosebetsi a ke fihla ke mo rapela dikoliki ke bona ba mo yentseng jwang le yena e ja tsa yona re gone ba padisa because ina le mabitso ina le mabitso a fe a company mara ba lo ibana ba bua gore ene monna hae wa njwetsa ntate moruti ga le ke jetsa mosa le kae gaitsedi yaka a re a bapedisa voice note ya because na le mosebetsi wa hao ina le batho kaofela ne re hlompha re a hlompha rona mona kerekeng ya rona Victoria ska nnete re hlompha mabitso a batho re hlompha batho re hlompha seriti now that is why ha rena taba le hore motho a sa batlo ipolela lebitso rona rena taba fela re batla bopaki wa tla kerekeng e le hore dintho di lo bokane o ile a utlwa fela and o tshwere position e hodimo and then wa utlwa fela o ka re ka nka tšhelete mosebetsing ya ba wa inka ya ba ka nka ke tsona ho etsalang ke tshwere position e hodimo mosebetsing ya ba ke tlola ke moya nka tšhelete ene ke sa batho ke la ka ditaba tso ke tsetseng o tloa mama ke la tsena le maikutlo ke la ka le tsena le maikutlo ke putsana ho etsalang ha ke motho jwalo a ke motho jwalo ntatora ka nnete ewa sa sa isebe ya ba ke fitla ke moya o fela go ke tšhelete se ke putsana ho etsalang and la ke ile man moya ka ha ona mona ke putsa why ke ka twetse ka nele ke twetso ka nako tseno o tshwere position wa gona o na le koloi o na le everything mara ho na le ntho e reng fela ho na le ntho e reng o nke tšhelete jala ha o so qeta ho luza mosebetsi o tlile ho nna ka la boraro le wena a ke re o bone bile ntse ke rapela mme yona na sa bone no le teng okay now ha go rapela baloi ba buile hore le bona ke bona ba o yentseng jalo no tseba hore le bona le wena dintho tse di entswe ke boloi ba o loile hore o luze mosebetsi ne ke sa tsebe letho ntatwa ka ne ke sa tsebe letho ne ke sa tsebe letho but ha o kena ka ga kereke ha o kena ka ga kereke ka tswa kina le gore like ni tla ka hweletsa fela ka lla so ha o ka tsama pele ka ka lla ka ka o tshwara ka ka etsa something but be ke thiba ke sa tsebe ga se nna mothong o no tseba hore a se wena mara a entse ntho eo kore o no tseba hore sure mara a go ntse gaetse di aka jalo ho tlile jwang hore o tle ka la boraro ntatwa ka sale ke blela ntate ha se a ke tsoma ka kerekeng ya hao ke betse ke tla ke so ke khadela bo 4 ke tla kerekeng ba down so le mane 6 class man yo ke khalo ke khale but ke tla ke blela ntate ha ba ke kere ba tsaba ke na le ntse ke ka le ke ntate November because no ke di thotaka di hantle di thotaka di hantle di thotaka di lobokane ene ke putsa nna ke dilo tse ke putsa botule motsiare
gore na bophelo ba ka bo lobokane ke eng ha ke ya di-lawyer ka ntshukulisa le tsona ke boferefere fela ke a godimo le tlase so ha ke kgone go kry-a closure bophelo ba ka ene ke a tseba bophelo ba ka ga le botse jalo ke saida ke bela ntate ke re ntate gore na ke a kerekeng ka nako mang ntate November ke tlamehile ke kopane le ene ntate ha se ka o fitlhile ka past 11 ntate ga sana le mabaka a etsa mabaka ke ra ntate gore na o fitlhile ka nako mang ke tlamehile ke kopane le monna modimo because ke a bona dintho tsa ka di hantle no ke tlamehile ke eme ka maoto because of ke na le bana ba tlamehile ke ba godise so ha ke sena tšhelete ke sena ba ke ha o so go etsa bophelo bo hantle the next thing bophelo ba ha o sa le hantle tlamehile ke eme ka maoto jalo ka ke le mosadi ntate ga o mona na le di-doubt ka ra ntate if o sa kgone go feletsa he ke batla nna le wena ka lwana if o sa kgone go feletsa ke tlotlana ke drivele ke itamele nna ka bonna he ntate ba re ema ke tlo support-a re tsamaye ba ke fihla ke rekeng jwalo he ke fihla ke tlhalosetsa ya ba ke a o rapella baloi ba bua ka ho wena ntate ke nnete ha o na nnete feta eo baloi ba buile ka go nna ke nnete and ntate Moruti ntho e bohloko ke gore o nna nka tšhelete batho na sa e sebedise yone na nke ha e sebedise because it was not like why hloka ora ka qeteletsa inkile ga tse di ka re ya le bolo wena fela ke bua mantswana se ka ba dula batho ba modimo skela dula because tata ba notse ha ke bua lona tjena ke bulele ke ntate ke ha o sa hlola ona le mohlang ke tlo dula le ke shine ke dula fela notse ke hlapa ne ke phutha ke re ke batla ke 11 so ke re yo a re le banda teng no more turning back today re a le bogetse di aka re a le bo ba ba sa dumeleng gore moruti wa tata November ka nnete na le matla otlhe ba dumele today because ntse di tsa dintho wa dula bona na go bophelo bo jwalo ka ntse ba lo di bona ba dile ka bophelo ba hao so ke tsela dula kana mamelang le batho because bophelo ke ba hao wena kwana o phela wena kwana bona ditho tso kopana le tsona bophelo bo bophela so nna no ke a ka sheba morao ke a pele fela a ka sheba morao ke a pele fela thank you gaitse di aka re ntate go dingwa sona le fateng ntate November ba no thusa batho ba ngata batho ba bantsi ba bua ntho tse di negative but ha o so fitlhile ka kerekeng ka mo o bona matla a ntate dingwa o sebetsa ntate dingwa sona le fateng le bomme ba o sebetsang le bona ka nnete ba tshwa batho hantle ba bua le batho hantle ntate go le bona ka ba baka la gore ba pela gago o se go feta ha botho ga gabo empa sena nna ke rata gore ka nnete nna ona mo ke ya thank you ga ke bui fela ke bua fela ke se tlo mo disa today ke a kerekeng yo ha ke sa boela morao no mo turning back because ba le bona ha ba batla ba etsa ba ba ka itse tsotsi ha ba ke bape nna ha le ba zalwane ke tang ka backslide ke tama re sa ga pele ke tama re sa re etsa so bona ba di thank you gaitse di aka thank you ya mamedi di taba tsa rona di ngata ho lo nnete sebeng gore ha re ke ratla ka tsona le batho ba ne ba le teng ka la borarte bona tate modimo thusa batho ka tsela makatsa le bana ba le teng sonta ka sonta ke bona bo qeteletse botho sa botshware ka ai ya na kwa rona inyane a holo ntho ne ke re ke tlo bua ke mantswa o siena a kwalang ka ona re mo profeta ha bokwe a tsoma mantswana o qetile o siena because you know it's difficult gore batho ba o trust ha ba o tseba yes and kana ke ntho ya content e ke etsang ya mese no nna e sa le batho ba ntse ba sa ntshepe e sa le batho ba nang le di-doubt ba nang le di-issue ka bona and ntho ne o siena qetong ba kana re mo profeta bokwe habo because qeteleng ya qetelo when motho a tla ka ntle batho ba mo believer o feta ena wa rona e ba mo tsebang ena wa mona so ka nnete re leba modimo mamedi wa ka ratang o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o borwe fela o ya kerekeng ya Moruti November e tsele o re lo thoba shopong ya maditlhabela ene le utlwile gore a se a rona ga ona thibelwa ke letswalo eno a bobedi a re monna yona sa tsila sa batlo mbisa mamedi e lwane le taba ena ya o tla kerekeng letsatsi le na tlo le tlo bona matlanta te modimo mamedi a karata ka la matexa phase 3 o kapa phase 7 fela bo re lo thoba kerekeng ya Moruti November teng e tshweu mo mamedi ka koloi o driver ka re Grootfontein o tswa ka toropo a ba ka bohla ka toropong o feta limo ha o qetile o feta limo mono ko na o tsama straight o sheba ka lefteng ya o tla bona mo Greek ba bitsa Yusuf o tsama straight ha ona mo tshi ka mamedi wa karata o sheba ka lefteng o tla bo bona kereke ya rona ka odimo ke masenke a brown ka mahlakore re ntse re kinya ditene ka mahlakore ke tente kopane le ditene mamedi wa karata re ya kena ka thelma phutha a rona Victorious le baeti re kopa ka thena tlokobele le kereke because se re sebeletsa ho tswana ho tswa ke sa le kana ka netele a we bekeng tsena mamedi ntse re tswa frugo ke a kopa ka boikokobetso bohle mamedi a karata teng kereke nomoro tsa rona ke 078 398
3446 ke a di pheta 078 398 3446 tse ding ke 079 083 3833 ke a di pheta 079 083 3833 ke a di lebala phone tsa Seleke tse arabuang ke Seleko sa go qetela ke 051 011 4977 ke a di pheta 051 011 4977 mamedi a re kopane kereke modimo go tswa hlona le fa Tebu Dr. November sebetsa monate le yana mo yante thank you re kopana o lwena la bobedi radio mabedi ke le bila holo ke tswa go Dr. November I love you o tla kereke Yes. kae Yanta